ya tiefo ne ahwefo nyina menim se eduru Thursday anwumre se ya obi ka kire onua na onua ka kire na damfo se Akwadaa Nyame abakumawu TV ana home TV ya ba buronsam so sa ene nsama eba no eja wo mu besra bi fa wo ho a na wasakra wadwen ha ba me nua ba ma me fa kwanya we se so me wo yonko bi a me ka dada ya me wisu yi V0 no say ya won na ye ma me V0 pa V0 only say ya won na ye ma me wo wodo so wo ye golf fitter se wo ka ye golf nko VW nko ade a ene ye kodwo so adwusu fitter mu ho wuduru dwusu fitter mu ho a wura fitter mu ho na busa sa hin no no mo ye imprekon hin na no mo ye imprekon wuduru wa busa sa o hwe Ibrahim fitter ni Ibrahim me se sa wo golf te sa dan asese dan obeyama golf nko ano ye VW kasi bebre no ye ba de oye qualify pa chese no se me ka me wisu no eti mi hu se V0 no eti mi hu se enu ho adwuma de Ibrahim wo ya de eti sa wo pesa wo fra Ibrahim fra na ndumre ya ne number am de ma won fra no brother wo de okwa ka chense Akwadaa Nyame se me mra na me ka no wo betima ye sa wantima anya ma wa bo me sobo minnim na dwuma because ka say baby kura na fra na ka say na ya wotimi kire wa the property koso one day in fact say ka ye sunsumu ne ma pa ka me ka say Ibrahim wo ya de police aduma ko ya GP no number ni 0247 82 37 92 0247 82 37 92 Ibrahim number no fra no obete ne te amao Erade Israel na Nyame asem eba no ya to this da bia me kase me programming edi eda so pa Nyame tumi Kwada Nyame me no sia me pese ohunu se Nyame tumi yati no tumi e wo ho nyina ya ketwa bi Amen. Eti ene program no so a Nyame asem eba no matu din se Nyankopon tumi. Nyankopon de tumi. Okay. Wontimi fa tumi bia nkompe Nyame tumi. Tegare apapa ayanta bocherewa abosom ne nua omu nyina tumi no ye down. Tumi a eye tumi eye Nyankopon. Sofo David bompaye na ye se dwumade na se na ye tutu niema ye bompaye yes Lord da wase na nwumere ya sanso aba ye de wasem eba Awurade me bompaye se obanam utumi so na wonam wasem so no age wo ma na sade nyina wie payo a yakase Awurade no waye Yesu din mu nti amen Sofo Nyame asema ene Nyame nam yeso de ba ya to din Nyame tumi Nyankopon tumi no ewo Daniel chapter number 3 verse 2 ewa ba ye babu bebre so because ye time ni sa ye anu na ya no ye sra dofo se monso yasene momwa ye yes what na Akwadaa Nyame da bia ye ntimi emfa Nyame asem mraw fa usika babua ye what yase ye hia moa enti so person boa ye ne number na na guso no eno abetim de aso yasene Nyame ba wo na ababua Nyame adwuma bonsam ba meboa konfo ba meboa enti sofo Daniel chapter number 3 verse number 52 hono katifia sam na 52 hono merema baasa ewo jafunu no nim o se merema baasa ewo jafunu no na wa Nebukadnezar soma se onko hiehyia mantamayemfo emakoma ne amradofo atemufo empani ensanafo emratwerefo yes atemufo tie Nebukadnezar oyo himpon Nebukadnezar hinie enne ebi ni wiase dabi but dia oboboso nyina kire ba bia na hinie koka yes na oto ne nsa fra wo mu nyina se mu nyina momra
ofre wo nyina se sampanimfo no wo se sofo sase na boboso na ye hwe wo ma no wo frɛ wo no wo say yes sase mfiri da bi fafiri tu ho no na wohene Nebukadnezar soma ase ohene Nebukadnezar soma ase onko hyiehia mantam monko hyiehia mantam ahemfo emakoma eni amrado tie yo ahemfo a eni mpanini a wona henie mu no ene wo bobodin no eni amradofo atemufo judges mpanin sanafo emrakyerefo eni hemfo atemu yo ka mrakyerefo a wona omsemra so dem me ba cho ma me quotation na producer fa to screen me ba cho quotation no aye Daniel chapter number 3 verse 2 hono ye kika Daniel 3:2 e bia na obi a wo hwe ni person follow no so who say e am pass e kan future oni ma tie yo enti wose emra kyeref wo ma mo kyeremra na je say ye nank ye beka se mra se bedwafo okay what you say mra se bedwafo wo mo nyina wo frɛ wo mba woto aso a wo say atemufo eni sase no so atu eni asase so na je ofre judges atemufo judges meboa eni asase no so atumfo nyina eba ese emra ohoni a ko omra ne omumra ohoni a ohene Nebukadnezar edi si ho no ejura kwai omu bedura no na je se to se afasa Ghana fo se ne ha Ghana fo mo ntia me ma fasa na mo se no sa Nebukadnezar honhom atimu mu no ebredu se bujai because sa fasa no musa mutimi ka sa Christopher nyedede obi ankana no ntum sa Nebukadnezar honhom a etete ahemfofo bi mu a yetimi samra sa Christopher motwene yenyedede adaya ye ne akomfo ne nnua ane abosom na sefa no ebredu se Ghana fo mu jai eyensem hunu sa sofo ne surom ne wo nka me ka kire mu nanai wahene sa wo je wabosom nnua no ana wo gidie ane statu no twice no ana wo gidie a som wabosom na yesu be Nyankopon yes na wo besom abosom ba ka kire sa wo ne akomfo ba be sefa Christopher nkria no tum umua de umua de ti ebredu se ye ka no kura kire mu yes na Ghana Christopher nyina ye silence ene nsem huru bia emrafo bia na editie Christopher odi asia so no kwara mtie o say atumfo enyina amra ohoni Nebukadnezar de si ho no edwura kwai ena mantam ahemfo amakoma ne amradofo atemufo mpani asensanafo emrakyerefo asenifo ene ensase no so atumfo nyina bai ori bedwura ohoni a Nebukadnezar ede si ho no eba begina obegina ohoni a Nebukadnezar de si ho no yes na esen bi tie mu denden se monkrofo amai ene akasa hodo oka kire mo se ebra mo beti aben odurugya sanku sembuka sanku benta tete ben ne sanku ahodo nyina agegye no monhwe fom ensole sika honi a tie dio aha na ye mabufo no wase mutisa endawuta benta tentaben sanku ahodo nyina agegye na monhwe fom nyina monhwe fom sole sika honi na monsori sika honi a ohene Nebukadnezar tie dio ekwam de nkofo bre sika ho no na Nebukadnezar de sika ye toy statue se di pankoto nsore na kwam de nkofo etese Ghana ha ekwam de nipa su enipa enya babi mfa no ana politician fo esese sika ede mabra se delegate fo maje ebeje 100 million ebeje your friend 200 million ebeje 500 million 1 billion nyina wo I want just here ensem huna mo de Ghana sika die no bebo na delegate fo te meje brab ekoyi wo bia ensesa onima mamu hohe na ye yero no abedi Ghana anim na wo ma ne sofa ese urade tua sa ni pakroka mo delegate urade mfa ntamda yes na sika na waje ya no ntu bedi ne sai sika na ye de brabo no ye na ya na sofo nkwasiafo bi ho a no mo so sha nkom se urade Nyankopon se we na bedi akonya se Nyame na yi na nkobe ma brabo
se nyame na frɛ no sɛ asoma si ma yɛ president ya enkobama bra kobama delegate for sika dabi asa Ghana ebredu sɛ a Christopher wake up na yɛ kasa kyerɛ wo man ne mpanifo ne yɛteterew sisa sika kogu dam baakofo na sika kogu dam na nipa sofa hyehyɛ no wodam sisa sika wadam ebi sisa no yɛfrɛ pɔre tank mu enye izo so na Ghana na ukoka no obi dey politics awurade be twamo gu sɛ adua no na mo ba yɛ mɔbɔ me ka kyerɛ wo enti na buga na sisa gold sɛ dia na Ghana yɛsum gold wɔ hai yɛsum gold kɔfɔ ho kyerɛ wo yɛsum gold ne na sisi gold so ebi gugu yensa yɛte sika so pass obi tu kwa abrokyira na gold gugu ne nsa sɛ na akwa pabosia US oni mo plan omo kwa omo de gold de betoto omo sa omo kom ne omo na omo se akronfa akɔbɔ maji ebi so omo de kwa wakwa no frantoma na gold no gugu ne nsa oba no se coat ani wala se coat so de wo sa wo fa gugu nsa gold no wai oba o se akronfa aje na ahye coat aba na sofo me pesa Ghana 40 ase se na Nebukadnezar honhom na kuta ya nananom ahemfofo bi ene Ghana mpanifo bi no munyim firi mutrim na mon sakra to aso sofo o say na esen bi tiam denden se mon krofo aman ne kasa hodo ko badim na bredi ho 6 no na de ore hwiase nsole no de wa hwiase ansore sa toy no sika hodi no de wa hwiase wan koto sa gyiraye no edon na lamu ode no beto oja efra na ode no beto oja efra na phone no no senti aman no nyina te aban ja sankuo benta be atentaban ene sankuo ahodo nyina no gigiara pe no yes aman krofo ne kasa hodo no judgesefo hwehwe ase solisi judgesefo mrasa bedafo nyina omo kwato sori nnua ene statue ne note senti meboa na ohin Nebukadnezar kofo aba judgesefo lawyers your friends ministers MPs asojafo ne policefo ne yakoto sori statue ye hunu nyansa da ye hunu nyansa da David da wano sika honi na yaye no to da bia okowura fie bi ma enua ya sene na hwan no eno na nipa fra no nana no na no me koka ya akwa bi e se konfo bi te sasa no ano ya bibi ba fara ni so yes wano tro challenge se me se me go power me ye nsia wo na sane ye so wa mra so am run about a police for no be the police letter wonya be the police letter na nkoye police sama obehu ba bia be na bosom befa yes me say the whole Ghana konfo bia no a obetima gira kura nyame nim just 3 minutes the whole Ghana I tell you munua ne mabosom ne gira kura nyame me ne won so yes ti konfo na wo wasasa na wono se me no de na samba from so no what it you don't know abosonsom yankwasasa na da no onte na afere wo se wa mo fa obe onte se chiro ne se ya bo wo se sofu bi wase sofu bi bad ho ebe die dro kwate ya sorry na de ya busa wa bosomfo no sa akoda nyame ye hwan ma wa bosomfo no nchiro ni pako ameye ara se so to aso bra ne senti ebre no ara mu na kadiafo bi ba betoto judafo na no tie dio afo bi baba tutu dudafo na no be ka choy na Nebukadnezar obeka tie Nebukadnezar sa ni nyankwada wa hire nana nyankwada wo hene wa hyemra se wona wo sha wo mra onipa biara obeti abendu ja sankuo bentane atenteben ne nsankuo ahodo nyina agegeye no onhwia senso ne sika honi yes na de wanhwia se ansole no ode ne beto ojarfa na funu ni toaso judafo bi wo ho a wase judafo bi wo ho a ode wona sisi ba dio ahase na yameda sabra no na Shadrach Meshach Abednego na ohene no so de woma sisi numadie bia no but ni nyina mu no ohene na pante wo mo ba ni nyina mu no no mpese ohene no hu sai Kristo Yesu Kristo ni wiase agenkwa yes ente sa na Ghana fo a sa ban bi ba a police fo mu chamienu e fa ya ba we nipa eti se obi kodin sem huru police fo tena na ya fra ya kora ya se wada that from above near down no nam hodin kwasi asam
Apaso for ko bi mu ache bi di eye. Yeah, asofofo anu, ebi ya NDC, ebi ya NPP. Na we hye. They are sick. Wo mo yare wo ma dirim. Wo ma ni jira fifiri na no kura ho awaka. O man no ade a ekoso anya no, wo ma ye ka ho asam aya Kristofo. A Kristofo ti na Bible say, koyi wo ma wo yatan, wo soma wo se koyi wo hene wo yatan, wo soma wo se kwa ka kira so be say. Ada se ya. Oh, etina ya wa NDC for policy for. MPP for policy for NDC for soldier for MPP for soldier for na sem huru kwa na yedi Ghana ha na so for ati ha akia ni atum ana awurade yi asoma sisa wa ma ya president wo yare be ka kira Ghana ma bato ani said ya musi yi president ru nyame wonim ho hwe nyame wonim ho hwe wa ma wa masakira wa ma ya bato aba moja fieguo ye kom ni party samwa anybody ani akum omu kwai ni ampaya ya batu aba ye kum nipa hwie mojagu de ya rituals me bo amanga jansa me bo ara osu ba mpa me kantre ai fraza IGP say wonim nipa dodo okum ya ade ya rituals man na do be di akonya me di ho adanse trodo what does ya me osu ba mpa prophet osu ba mpa we baka say wonu yenim ni padodo a wokum ya ade ya rituals ma kufa do be di akonya ani to what me ya rituals ma ni pa be di akonya aga kufa do pa ya chausa ya nkwato aba no ma no tumi ne we ho basa ya monke kansem huro na sa papa we yet ma ka sam amana be daga na ha na mo ja no pa koda nyame ya cheme na bo amaye mo dai na papa wonim ne yesere woni ho o kan we ya nchene na nsen so kwa brochire ko yi ka agrada be ye de se wo su be mpa wu of peniewu afido wa mai GP woni se won kwa kira agrada on kwa kira agrada wo ya nchew wo na osi wo kuni pade o mai ya nchew asofo na mo politician fo nkom no ebradu se mu ja tro ne yi no awrade nkasa nkyira mo wo sia nyame wo hen nyame wase me nkasa nkyira difo no na me wadimidi na senkom tro yes now guys awrade na yi president for abagana and o man na yesi ananka nyame kra ye bias love to aso yanka ayi ho no to aso but nyame wanya sakasaka nyankopo bible so to sa wotri ni mu okutatumi ala sia to aso wasai waso wo hene wa hyemra se onipa biara obeti aban duja senkuo atebenta tetebe eri senkwa wudo nyagege no onhwia sensolo sika honi no na de wanhwia se ansole no papa kasa na de wanhwia se ansole no ore betu ojarfa na funu no judafo bi wo ho a wode wo na sisi baba sasase mu ensam so ahwefo Sadak Mizaka bedago ko omdi nsam wa hinne buka ne za ban omu otumi wom wada se omu otumi wom o se emerima yi mu ohene wonsum wanyame na wonsole wo honi a wo besi wo sika honi no statue no toy no wonsore wo mo ena Nebukadnezar die abufuo ne ani bre e ka ase onkofa Sadak Mishak Abednego mra Nebukadnezar ne abre because amrante na bu na asam so yes wase monko fa Sadak Mishak Abednego mra omonkwasiafo wei nyam na mamutumi ana monko to sare sika honi na ena Ghana sa wahini bi na senkom se yekotwa nkokɔ ama busum bi ana sofu bi ka se won kwa and ka sofu most of them e be sorry etia papa sodium na se yankran afahye ye tua dede ma asori so obia ye di because emra bi ya frasa sofu anu ye boa e ka se san emra no ye mra hunu wa ya sorry e Christopher ni ka bi ye ni abayefo ani minister regional minister wo mu di anim ko share man ne yama nyina e wa kra anu ye boa awurade mfare kransie tese afashe keke afashe na wo wa hene se wo na wo je wa bosum di asom abosom nya na wo obi o nya oba no obi ana Ghana asase so wo ye security asase wura ne awurade ahene mo hene etu wa obusa job se job ka tira me abra na me to asase fapem se wo ha ka tira me wa na sa so ahoma wa na de susu ahoma eto ho ye nyira ye security asase wo ye nyira be da ho de obo na de ne awurade eti sa wo nsuma awurade na wo de nyame boy ya wo se wo nanan mabusum na boy na no na ade de asom na ye fiasu be nyankopon aye sam huru sa wo be ka tira ya sa
wo safa a Christopher nkia no ntum ampa ya Christopher na so koma no to enkran kakra na Christopher omo safa akomfo wane akomfo safa na asofo ne Christopher to wo rai wo pade ho abrado si aka no kura tena mo kura nya mama sam bedu obi atam ba me besa me bayi watan me dia brother Christopher so monte sao asofo ne gira ma awurade wa ma mu di Yesu ati Peter ne Paul nom e gira ma awurade enti Peter ya bona sanua bi si ni trase. What do you mean? Papa me pacho me ba obi ma message say pacho na ye TikTok live and fache me say invitation no me dey ya YouTube ni Facebook handle say ye kuma TV jet ni to Jamaica ya TikTok live and they were trying Facebook live. Okay, Facebook. It will be a check about Akwadaa Evangelist Akwadaa TikTok no dey na yamfa ho. And the Facebook live. What about Evangelist Akwadaa Nyame be live? Facebook live. Yes. Okay. Yes. That often on Facebook live Evangelist Akwadaa Nyame na fe kuma TV jet so Facebook. Into bo Evangelist Akwadaa Nyame na say why why follow ne say na dey bia so be YouTube so ho sa kuma TV GH. Na Facebook kuma TV GH na Facebook ro na so Evangelist Akwadaa Nyame eskum anything na mesre mo fa cha me say manhu ye TikTok live no man no ma message dey say yes and o manhu ye ai o mo fa ncha ye okay o mo fa ncha sofo to aso e ena da buga neza de abufuo ene breka ase da buga neza de abufuo ne ene breka ase onko fa Sadrak Misak monko fa Sadrak Misak Abednego mra ena wode merima yi ba wo hene wode merima yi ba wo hene buga neza bo ase won kai Sadrak Misak and Abednego was Sadrak Misak Abednego mo buapa na masum manyame mo sada pa mo buapa ena sa statue ya maye mansum no na mansole what you say kwai masa fast mo buapa ena sa nyame mansum nyame sika ho nyame de asi wo afedie se mo siesie mo ho se yes ebra mo beti aben yes sanku benta atente ben ne sanku ahodo nyina agege yes mo be hwia sia sole ohuni amayo no a yes na se mo ansole no a edonare mu odum begu oja efa na mu begu oja efa na mfo no num na onyame bɛyi na obeyi mu nsɛm na buga neza no ofi sai na chini na nim nyame bi ni ho sɛdeɛ na Ghana fo ekasate ya nyame no ɛna yɛse yɛde kwa menkroma awoda nti papa chapter 7 no fanto screen so am no muso hu bi say ampa say tro ni mu na ye nam me pacho etna bi no Ghana hafo chapter 16 sorry say no any dey kwa 3 verse 16 okay 3 verse 16 tiario me say fato so ma me pasa Ghana fo nyina ate ase ansa na yɛde kwa menkroma awoda ane the whole Ghana baby aye silence obi ankasa mfa kwa menkroma awoda ho kwa menkroma mpa wamfa nkwade ama no onse yedi na woda mu nyina ma yedi Yesu Kristo owu sɔre ene na woda na wote wo biebie wano se buku enframa fa no mebo dance ase wala sia onse kwa me nkruma woda obi ayedi na kwa me nkruma ne Yesu Kristo wana ase kai no wo bia wode nkwaje ba ye kwa me nkruma wamfa nkwaje na ba ye o ka ame wamfa nkwaje na ba ye so foto aso kakra me enko verse 19 verse 19 was ya no na abufuhie hye da Nebukadnezar ma na nanim tibia sakrai so aso kwa 21 ho kwa 21 verse 21 verse 21 okay was ena wo chichire emereme tiye Nebukadnezar waka sakrai Sadrak Misak Abednego no man koto asore honi no wo mte na wuta menten ane ade wo man koto asore no Nebukadnezar ka to of mo nyame be na betima je mo firi mu nsam Sadrak Misak Abednego sinana won nsam ensase ye bua won nsam no mu abi na ye nim se nyankopɔ betima hadai e betima de yai na mposa wanye ye ne a sa statue no sa note na waye god ne ya wode ayo no ya nsom ne da papa a Christopher asase ya magana fo hu se nyame kutatumi tumi de nyame wo bi papa adase say ye jina ma wurade wa na jina Ghana te Sadrak Misak Abednego wa na jina ana Ghana so for aye silence aye silence obi te me fa babu wey ade ya asori disika asori dam ho wo wi anu aka to se babu no kra ye history ade ye history wo jira so na wo de abo afori ade disika me bo apo bonko na wi asa be ka se babu no ye history awrade hu mo bo
the Ghana constitution we kura wo didi constitution dada wo ya ehiafo Jessica for eno kura wo didi so for otu aso awasesai na wo chechere merima yi wo chechere merima yi wonchoncho wontare anyina what do you say wo mu ne ma se wo mu nyina no ye de ahoma nwenti wo mu nyina afra na wo to wongu oja afra nam no mu kwai se ohene asem no mu ye de wase Nebukadnezar mra no mu ye den afro no ado hyehe samra na bi ogana ha enti ena kumasi yakura wo priti a kam ye 14 be ka kire wo sai esa nondu anopa nondu no apon ebabo 10 no apon kam ye fo ebabo 10 no apon bewa aso yetimi ayo ya promotion fidie buwa no and this near PP4 ya raria wa mu anopato anyumre sa wonim nyansa nche nyame yo yes and this near PP4 to me broko kwai na ka nya ba bi mfa because I mira bi won ba che bi kaetia am se ma preach broko kwai asia no aba ba che me beboa Akwadaa Nyame preach enipa ba broko kwai and so hot and this near PP4 the job ka ba be to wo na even promotion keka omo bad ejum ade ho promotion what we to start 24/7 ni emudede na asembakafo wa kuma senkran wo makota permit ekuta permit ni aka kira wo say esesa button one boy baba say fidie nyame be kuma to akone 3.5 oda say ya mo fi se Ghana ya mo dia o etina ya mo hwe mo ho ya mo nchake niama on say the way abu si kono on say ya na tai on the way mo wie ya mo no nyankopɔ obi ane wa oni nyame adi asemadi bi mu do baba obi ane tirimo ode ba ko ye nyame so foto aso ne yemfa nsɛm ne nkwa wiye ebre ni hɔ wo hina asɛm no mu ye den wa hina asɛm no mu ye den fo na do sesese boro so emarima wode Sadak Mizak Abednego kwato fo no no kwai wojaframa wode tutu na afiri fo no no mu ba no ekumo mo nyina emarima ba asan Mizak and Abednego kwa wa chechire won no hwi wo jarfa na fo tie ne ye furu wa mo kwa hwi danum tum ema wode tutu na afiri fo no no ba ekumo mo de mrade ko ye wala se nyame kutatumi o kwai ena wa hina Nebukadnezar huduri no wa hina Nebukadnezar huduri no wasole tantem ena obuase kwai enye mmarima baasai ena ye titiri wo kogu wajanum wase wa hina no se wase nana eye wo ye miensa de ye titiri wo mgu wajafo no wase sai wase hwa mehunu mehu bema ba na bi wajanum wasane wonse hallelujah nenam janum die wase mehuru mema ba nai ewo janum a yasare wa mo o ma homa nyina asane ahoma ne sei ahoma ne de jani timisho no because na ahoma ne nya Nebukadnezar no dia ayi ya fra sai Sadak Mizak Abednego no dia na Nebukadnezar dia asei na wo but wo mo ntare wo mo hu ewisie kura fa wo nyame ba na oni no nyame ba na agye die edi ba kura na wo papa nyame otumi o de ya tra Ghana fo say open the power of Jesus Christ. It is a Ghana confor, Ghana hemfo, Ghana penifo ministers, President Musimu wo to me a, yesu to me a, me number ni mo mfra me, na ye mfensia ni. Abredu say ye mamu huru say, we ase da bia meka, so obi akosua boxing ba, oba, wo be huru say wo ho de ade so watra ya hwe. No de wo mu sa. Wala se, eti Bible say, wa ina Nebukadnezar ya ka se nipa ba nan. Anu omu na ba bi basa de do omkom na mo ma ye ba nan anu osesai obu ase mi hunu marima ba nan a wasane wonse wonne nam janum kwai na won hu ntochi wo mo hu ntochi ma won nam janum wo mo hu ntochi mo baba te na me kanfo Yesu Kristo ma men dear brother ba bi a wo biara bra Yesu nche wate wase na dia do otoso nan no ne te dia te se nyame babi nyame bai Jesus nyame bai Jesus Israel nyankopon no wada se anu achi no ebre no nti yankai Bible say Nebukadnezar twere ko kasa hudu nyina sa wa be kasa ti Sadak Mizak Abednego nyankopon no ye betu twamu masia sini hallelujah Christopher mo wa Ghana mo wai wake up
20 says no asai Nebuchadnezzar be ejana efrana funu no kwai ano na obuas Shadrach Meshach and Abednego osusu nyankopon ko osusu ni afra na Nebuchadnezzar huru sai osusu ni nyame bi yadai ewo ho Mumfra di mra yesra mo yapamutaw mumfra di mra na amanta bayemfo makoma ne amradofo kwai ene wo hene aginafo hia behwe mmerime na yo mo wanwa anye wo ho na safo wansam kase ma nyankopon baby a wo bia me kanfo Yesu Kristo ma amen sa wano ne ahene mo hene yes wane na lachi na nim na me biara di ho me dear brother papa baby a wotie me baby a wo hwa me baby a wo bia sa abanyama police ni wo ye soldier ni wo ye hwan minister wo ye MP wo ye hwan fa Kristo kan ho anio besraw wo de to me am nipa de ama no na wie ye enye papa fa nyame kan mami mi ahoma ni ntum na ye nto aso na ye hu ne adofo no mo so betimi afre abekan o san se ene asama nyakopon na papa so evangelist Akwadaa nyame so de bai no awasena gume so mami ye bra na tiampo sa nya bra na adofo no ntentina fie na fa osika nche obotom bua nyame adwuma ye mobile money number na egu screen ne so no 0243884541 ano phone number na mobile money obetumi abo adwuma die no uso sika tumi ka nyamesem akire obi ampa ubetumi afre na waba beka on ani de kwan so o frɛ me a na wa twon ho afi TV no ho ana se ubelo TV no amame ubetwe ho ana abelo me se aya tie me fa phone nim me tie me fa TV nim aya tie me fa phone me sa na eha adwepa yie ubetumi afre number no ene da so 0243884541 0243884541 hello good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. About all we need, baby, I'm free. Come down. Okay. About all your tea. There was a party, I go from this. There was a mission on any case. Amen. Come on, you can be with this carbon and you money go. Nyame sha so wakasa. Amen. Nyame sha so so free. Hello, good evening. Ofufro Abaso, hello, good evening. Fine evening, but your poor man. Bacho nyame na domodi ni Oh, so for no the wakasa pa. Wakasa, nyame hu kokko ni ye juma. Because me share some movement today. Me share the kanu or show a Bible the kanu kan a Bible na nyehwe. Nto de yen dey am o pa. Anu mom de papa asema o kan me experience be pen. So for yankopon no go tra nko no pa serious. Amen. Nyame sha say also obai. Hello, good evening. Hello, good evening, Ofrabaso. Hello. Good evening. Good evening, Odo. Bacho di ni baby akasefi. Bacho me kasefi Eastern region today. Now some for some na waka no me bacho. E me de bebre beti baby a. Baby a some no wono and say Debi o kasa o anna mi tieni na yi no kasa o si nyame but me so matin se mi se o kenya me a na se won kan hwe. Enti na ne preach le be de bet e be se ka me se o ka ewrade mi no so ni din na ewrade eti ka be so share baby a o bible ma share se di din nyankop ni din nyame because o si ni din nyankopon wan ka se ni din nyame but ne preach le me de die e me de pa but ni be so won share me ho because ye nim eti no mo share mo kwa so me be fa enti won share me se a quotation we was ni din nyame e ho no nam timi e di aso bismiti me gina so ye bi anadi pa mate papa ebeyi wo ano ofofra Abaso hello good evening. Hello good evening. Hello good evening. Bacho di ni baby akasefi. Meji George akasefi Cape Coast. Akasefi Cape Coast ah. Mbochinyo. Me bacho yeti o. Akwadaa Nyame match ni kase isi bebre. This is the first time I'm meeting a nice gentleman.
Okay. Me yebo pay. Na me ni edwuma. Na onko do cancer pa. Akwadaa ya misa pa. Onye penyi da. Ye de ya shi. Na me shire. Na ntano. Amen. Amen. Nyame shira on so free. Next caller I was so good evening Odin baby akase free. Hello, me first so manya. So many nyame ba cho yete o. Eastern region so manya. Me ba cho an yete o pa. Osafo no. Oye powerful man. O kasen papa. Asafo na omo wo yase no. Esuni esitedin kwa na kawo. Na asemo. So won kan papa wo wono kremu. Iti we dia o kasen papa nyame shira no. Otu ni kwa na mo no. Amen. Nyame shira on so say o free. Ofofro abaso good evening Odin baby akase free. Good evening. Sophie Takrade, Sam Eric. Bachori yete o bra. Yo, Yankupon and Camo, when she lost suffer. When I summon the brief, powerful message or Jama Dana Fuenina. In fact, Yankupon dear, Obia no one in bit me, dear, see. And who say, you pay for Omu Yami. Omu Yami say Yami and call for. No, how am I man? So, Bukana na Beneza. Onye Japadi na ni na nkosi bebia. Enti ni omo fasika sie obojugu omo dem no omo ntwe amanfo omo bla na no Yankopon dachu ombobo hu kunta Yankopon kamo no nedwuma enkoso sa ho hye na me nshira on so free. Next caller I was so hello good evening Odin baby akase free. Good evening, Pajo Medidi Habatu. Kazafi, Ebuaka Kufodia. Okay, Ebuaka for Yetimu. You made evangelist of Pichipa Radishida. Whether I cry, I knew Habatu. Okay. Papa Dasi. Nyamesha, Ofofro abaso hello good evening Odin baby akase free. Bacho obi ama so papa na obi kase hello good evening obi abaso good evening Odin baby akase free. Me bacho wetin ama won so kakra mama ate wonka. to me kase fita kwa. Bacho yeti o. Wo fa mi Kojo, okay. Sofo mission pa Amen. Mission pa malam de sofo na ba ni hunu ba me hu de mission pa Yeah, that's it. Ofofro abaso good evening Odin baby akase free. Hello. Mama bacho obeti ama won so kakra mama me ni beje ho pa. Hello. Good evening bacho o kase free. Me bacho yeti o ye ma kwaba. Make a compound. Hello. Me bacho tie mi fa o phone ni me tie mi fa TV ni so ni de kwan so. Me bacho won tumi anyina so a ye mfa ofofro. Good evening. Good evening. Good evening. Bacho Odin baby akase free. Bajo, I'm sorry, I'm going to Asare me bacho yeti. really, I'm going to Papa de Minipa. Okay. Yamishan. Nyame shira on so say wetie na wafe bi. Ofofro ebetumi afre 0243884541. Good evening. Hello. Papa me say obi ama so. Okay. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Ewacho Odin baby akase free. I'm coming to movie. And that's the one to say. Me bacho Yehu adom yetin komedia yeho ye.
Hello. Yeah, that's say offer. If I told you fear so bet me after Abaso Obijina so good evening, Udini baby Akasefi. Hello, good evening. If I told Udini baby Akasefi. Bacho, yes, I'm Reverend David Combat. Reverend Akwadaa. Yeah. Katafra Clinchia. Okay. Nichia sofu pa. Sofu Akwadaa Nyame or ye dish pa meaning very well. Okay. Now said you also preach here for many in preaching home pa. No clear woman say and there yeah Christopher na ama Onyankopon. Bitumi entumi nkoso senior ye peno. It says senior na all can. Would you ene ye can say my mochuni wa baby a ube kwa abontinda bia ba ye adwuma ukọ Kumasi baby the bonse mjem awo Bastuma I think 24/7 omu boss sa fika nopa ekopim amaju abrebia ube kwa na ekoso sa. But at Christmas for this time around, you have to be ready to send a radio ekano. If you possess a man above for my this year, my woman so now you have to be ready to me only time you know say yes, there is a God. I am beside say or soon as I say a idea until now the Bible can yentie ni pa na yentie Onyankopon. Kinyama ekoso this time around, would you know I won't hear but yeah, at least of one be a cow. A didn't say will be a kind of Yasan Dina Sitadi after what you are sorry the bar for your cassette and maybe I was it. Yami Bible no a storybook. Why? I know, and you. I will see also bet me after Abaso. Reverend, so good evening. Good evening. Madam Aju. I told me Kasafi Western of. Okay. Oh. Ede enyi de boko ya da papa se ewo na nche chire nu ya da na sepa nyame hira no abribia ye kwasu nu onyere no ma fi nya bi mfa nto ya so nyame hira no onka mo hunyimu nyina mo ho nyame so enhira o se oje asemo no akoma personal affair papa ye nto aso na ye se ofoforo ba ye be fa na se foforo ma ye de na ye 15 minutes bi o ye nti Osa no bi bisa se me se eye nyame. Enano last week and last 2 weeks me betena ha we ka se obi ka se wakohie nyame a busa ne se nyame ben. Okay. Ye wo nyame bebre na wo wiase. Wo wiase ne mombe. Wada se. Ena Nebukadnezar so kasa no okase nyame ben ne betima de mo free mensem. Ena Shadrach Meshach Abednego de omunim se Nyankopon no omde no wato yin so eto omka nyame a omunim nyame ko a omofre no because se nanye Nyankopon a ka wahene na hone no egwon bekoto asoro no eti ye ka nyame a nyame no de wose nyame no busanse nyame ban ba ye ka nyame a okuta tumi obosoro ba sase wono ne pon no wono na ye frɛ no Nyankopon no bada se Anna, 2 Timothy chapter 6 verse 6. 2 Timothy 6. Was in Nyamesum pa abudu wom okanyame. Et okanyame no na oka de obo soro ba asase. Ono na tumi nyina ya ne dia. Etimi nua ba na oka sa no. Ye kanyame a nyame no doso. Ba me a me kanyankopon nyame no. Me ni nyankopon na osuche bibia. Na obo soro ba asase no. Okay. Asina no peso hu se nyame be sanse. Eye nyankopon e na ye boni di obo soro ba asase. Do okuta tumi e che Nebukadnezar honi no. Do okuta tumi e che maame wata papa wata ene Antoanya mate gare papa ne ayanta no. Do okuta tumi che no e na ye boni di. So no o se wono wo kenkan echo ne kakra no. O hu ne nyankopon o hu ne nyame enti ase na. Oh, on francha ye. Ni nyina wo Bible num ebi na makotu no wose nyame so onse wankasa Nyankopon sumpa abudo mo wose nyame sumpa ena Nebukadnezar so se nyame bai tie ni o nyame bai
ene betimayo eti bra ai Shadrach Meshach Abednego no free mu baaye no Nebuchadnezzar troko kasa hodo nyina se wa obekasa tia Shadrach Meshach Abednego Nyame no what ase ye betu twegu asiesi ni nti papa oncheche mu chenza akwai to say di medin ya dam so papa Justin utumi twa no kan Justin that's right nti na Nyankopon otumfo na enimu no na ba se obi kase wakosie Nyame a ye musa no Nyame musa Nyame bai okay what ase so okase Nyankopon wo tire mu tire se Nyankopon a de obodi no oni ba bi ofre ndi na na me ka tell say asofo no bebere kase me use angels a omoboa angels so for bia wo beka so use angel bia o mfiri Nyame okay e spirit angel bia ni ho a ena Yesu ko wose mi nyama danka maso mo tigira fo nkonkron ena ye ho nkonkron wo enya abofo betima ba abofo no ba ena obekasa what I say abofo betima ba beboa e be ekere wo so a yes what I say but some me use angels one kase wo use Holy Spirit oboa etimi nua ba me do so I won't be ase am number no from me off air number no that ada ho obetima frame ye din kobo efiada me de beto dwabe na obi so bi ka ase mi se tumi Anyakopon wo na wo kan odi ho adanse ne ne je ho isanse wakohu obi a aye oja ahye na ne choko ahye sade papa my experience be pain yes me ni obi wo school ene ese omosoma agrada ebekun no na isi oto na agrada ne tekove na nipa no otene mpaso kan churo nta agrada ne tisi ne so na oto na tisi bia edan no ehye manipa na hyejo be bia ba churo Bible ne da e wanse jacket won poni ho ai kan Bible yes eti Nyame no okutatumi adofo no Nyame aduma echena tafo panko no ebe yedwe butu yato yensa frega na manyina ba bia wo sa wo takrade wo Cape Coast wo Alibo Cote d'Ivoire wo Fahin ba bia wo tie me wo hohoi wo Accra wo Tema ba bia wo tie me bia faka be sikejetia wo sikejetia wo se frɛ number na egu screen ne so no eno aye me number me am number ne gu ho no me am number emobo ma obesan se ye nkofo bi ka me ho ate se ye ni no adapter farmer ye bi account aya no mo hu no screen so ye ane enti 0243884541 0243884541 number coin so wo fie na wo moa pese oboa nyamesem ka we mobile money kwan so mobile money number akwanya no eda ho so betimi asende ana ye bie kwan ato se emfa ho ni wa adwuma no obese ebo adwumadie hu de ro ye adwumadie we so na wo so ya sere na Nyame asem no tume kwa akwanya da ho ni hian so obefre number kro na so na opese ofre evangelist eni ne twetwe nkoma betimi afre number kro na na kina Nyame ya adoma o bampa bokese na ase a tafo pankro no estate a wo pese oni media hye mekina me wo hobi into betumi aba na Onyakopa abedi hyem eye so ne Nyame bebo mpuni mpu na Nyame atwetwe nkoma pa ye osimanum bi a o ye nimo adofo no sa ofre ne ka akire a fa cha obetumi afre kwasi adanso ye ya asore kwasi adanso asore ho tie enkofo bebre ekondo se omu betie Nyame asempa da bia me kasa akoda Nyame oba ye mpa ebo ni bia Nyame asem obeti Nyame asem papa ewo ho ubeye mature Christian the same time ye bompa ye so ho wan kasa wo sorry dira sa wo bompa ya wo be say yes bompa no e sheki ne ma what I say eti problem bi adawso bi anso fabra Yesu tumi ade nyina ye se twere ne dawso twere ne dawso se wanya suro tie na no me ka se ubusuani na wanya suro kono kaya wo be hide na ba no ne boanya den enche fundaka wo beto ba ma de afa ne bra se wo bibi se bi udun so kete so bra se yare bi achew tumi bi di wonya abusuya sembi eniema bi nkoye bi betire wa adwene enura na me wo bekoye tire ho enura eho na bekoye me ne sofo maame bi a ohwe manyumre yi sofo maame me chia pa ye konwura ne fie no kwasem ne niema si fie ho no na ehu pa ye to yansa fro bomade ana brade ye tire wo so aye su eye dadin won krata asema ye basa wo be so otukwa won krata asema ye basa bomade bra ne nyina Nyame ye otumi ade nyina ye
enti Paul say metumi ade nyina ye enam Kristo Yesu a ohye me dum nti number no da so da ho no obetima phrases ya obetima frɛ ekina eye fiada eye mpaibo anopa 9 o'clock ni asase anopa 9 ni asase kwasiada eye asɔre bra yensu Nyame asɛm mate papa ye dia no si wo obi abechia na suffocation to say ewo adofo bi a obechia ebetumi ede eye atu eja Sofo David Sofo David obi abechia na mechia me fiefo o ma me no TV am big na life man be feel refer life man mechia and I'm search am so the man nyina and na me search ya soa ya madam for bako me ni abe ma prefer soa one na lady mechia o mo pa Nyame sha papa ye papa yo jeso ya o se enfa your friend say obetumi de na mana to jam bi ma many o car asai wo yusu VW car ana golf na wo pefitadi pa ama na ye de ye pa ma wa mesraw bo modia na kwadwoso wura dwoso fitamu ha busase wura wa no busase wo pe ba bia ye mpreko no ba bia no mo ye mpreko no aha wura ha mesraw busase wo pe Ibrahim na wo ye VW no kwasem car no ba bia aseye dro bia no obeya ma kama the number no 0247 82 37 and 92 0247 yes 82 37 92 na number no phone so freno echina ko ho aha afen so me chebusuafo amohwa me na mutia me mo frɛ me free Ghana ba bibiara awurade nka mo ho ye bompa ye bomoden bra bebo bi na honhom a edi wonya no free wo so na Nyame won konkron nya adwuma wo so me say wo sikasem wo dwuma sem o problem o how bia me free yi so a TV so a wo betima frɛ sofo JB prophet JB ba bia wo bia me chia wo sofo adu kofi adu ba bia wo bia me chia wo edo fori be chia wo sofo laja na kosa me chia wo no wo yire edo fori ne na yire ne ma me chia wo bibiara Mama Joyce of Mama Joyce, Mechia, baby, I will be ara, Mechia will be a or Hemi, or be a OTM. A radin count, what it, a radiman in Suye, a China bra, that be who to me, where yes to demo. Amen. Papa, ye mom pie na me fama no ensi. Yeah, number no yen sam fan to the bimona. Or the battle screen so number na koso no. Soft mark our eme ba, soft mark Mechia ba, Mechia ba, ha, onana Facebook ne ha niam nyina wo hweso soft mark. Until papa ye mom pie na ye mfa. Yeah, bumpire. Baby I will hear me baby I would see baby a. Me no bumpire. Fa won satu baby a ye wo ye biara. Na Bible say baby Nyame wo hom no ahofadi ho. Me bumpire wo Nazareth Yesu Kristo demo. Eda wo bia wo hwe me, obi a wo tie me, wo hwe me Facebook say radensa. To me ne wo hom biara di wonya. Me do me free wo so wo Jesus demo. Baby a ye wo ye biara yare biara se wo so biara. Me domain wo Yesu Kristo demo. Me pa yare sa ojiare fa hodie ema. Awurade nyi ne ho de nkyira wo na adwi. Ma wo hu ne tumi. Wa wo so da ye obi no da me twam. Wa niema nkoye tumi bi se wo sikasam. Wade yare amane osu ato so wa wo da wo wusu. Ena me pai ahofadie ma. Wa Nazareth Yesu demo. Awurade nom no anka ho. Awurade mani siwye e wa de doba Yesu demo. Ka amen. Amen. Nyame shout. I don't for no na ede dwumedie no ebesi ane Nyame tumi dwumedie se ne de ka no opese oso yasene na wadwumedie ne se Yesu ku na wate emfa na adwuma a wo ye na o sponsor dwumedie ya otumi frɛ number na that screen na so no 0243884541 0243884541 opese o sponsor betumi afɛ ne no de nkomo na afɛ so eya moa se mobile money so na be support dwumedie so akwanya na eda ho number we ya so obetumi afrɛ
Midi ede obapa Justina me na dani de nyina me gi adwa na ise nyame tumi dwumade no me de ho chia me na nyakopon tumi ni so anam eye evangelist so na te se ode abana bibia akwa na tototote me sra se ye wo Facebook ene ye twa Facebook evangelist Akwadaa Nyame u follow no Facebook ade bia benya ye ho na afi so Kumawu TV GH wo Facebook Kumawu TV GH e wo YouTube so ye san screen me ni nyina live so e san aka ho bra ye wo live ha ye so no mo screen Kumawu TV GH Facebook so e na YouTube so nyina so betumi a join na de bia dan ye ne wahia nyame nka ho na da foforo so tumi eni ye nhia e besan hia na uchi sene nyame nya okese yakra Erade shira obia otiemi wo Kumawu TV nyame shira obia wo hweme eye musomfo sofo Akwadaa Nyame ye tu ye safo otiemi